Mina Veilonga New and a Radio Bulundo Vata San Francisco. May kauti kanda vata mai. Sandina vakavinvinaka tiko na kavivinaka ni vakarambuka ndenda ni karusang vula katulu ni singa ni vula February me vakawa vakaritaka tiko nia nandi wasiningauna ni Veilonga New kiromai veital no tiko kina na kavini kua ke turanga ni ta chove sanangarse o vakambula tiko vakavinvinaka tali tiko matanga ni ta na nomu ni vangalala taki kamuni mai ke la ni oso stali tunga na dhaka ke na vekatali so kau vakavinvinaka vakaliwi kamuni ni mbula vinaka o ke rea ke rau ni uningai vakambula matanga vira na siama tiko mai na kavini kua ke rau talanga ni uningai vakamadhala taki kamuni tiko. Ya, ni bula vinaka maramanita. Nimbula Tu manda kwa vinaka takana ngoro vinaka kongo. Ena buni kana sori na ngalala mo may wakaitai vina nomuni watawata au waka vinaka kina ena nomuni ala vinaka. Kina nomuni bona nomatu na nongumbula mo may wakaitai vitu ena dona watawata zezere ena na rendio bula do wata. Nakabali besar maramanita na izang ngabu ba madara te kiau na izang nga chobesa nangarase au dabutu mai na lomani koro wakaturanga mai na tamaki ena no koro ena esa na kolo mai viti au sa mai wakati kongo Amerika sa kabitu tiko ni ambaki ni romantiko kau baka ni nakabali ni busur tong dana ngona o mai wakita bitu ena no muni patawata zezere ena nonda tiko ngona i toki Santa Rosa na wale nonda to bata nei ta. Kemni dhaka ni kua? Niko nuku singa ni de Oi, totoka. na wale besarki Totoka. Ia, o koe au wawin vinaka kina ve kemni ni indarurau ni mai ve tala noa na kawini kua o ke lani nro tiko me dhake ngori mai Santa Rosa ve kemni na senga tiko ni matata ve kemni se ni sema tiko mai na kawini kua mai na ve sai vurubura tali so ke to visi na vea waki ni vanua ke roi tiko kinango o ke lai rau ni ndovi mamambeka na aua na nondan reba mai San Francisco se na city na rarani wangabuka wala katonga na rarani wangabuka kina vanua e roi tiko kina turanga nei ta totoka na kemroi tamba nei ta beranga ni tomani na nondor vital no ke rea ke rau ni ninge vakamadhala tagamantanga mai na nomuni leo ni vali vina ka wakali ni ta ni wasota no gule ni vale o Silvia nagarse maramani Buddha isau may nasa na wakaturang orang maduata ay vasu talangai siangkanga na koro wakaturang omboho pinabali Maduata na dhamaki. Savanga yangi vatale ai. masaat Vinaka. Ia watu kona tiko ni andovi mamana ya ua, rani tor tiko rona ya ua ke baka e oso sanango ni salai. Na vea waki ni vanua ke tau tiko kinango. Ia, na ka e tale ki na nioneta e ngole tiko mai na visinga me mahidaka i rangua. Se wakadawa neta na rarani wangabuka levu i San Francisco, dina tau tau na ita Vinaka, runi waka madhala takamanda na nomuni dhaka o ke lani vida na mbaki sao te o ke lani a sa ndua tiko na nomuni seo ni awe wuki tiko mbeka na ndua na travel agency ni awe o ke lani a so a sa suli kina na nomuni namba o tia o sangerida ni o ni sami e nangona talangaya o ni a sa dhaka tiko mbeka kina part-time na rarani wangabuka iyo Totoka. Ia ngonongo sa full-time saranga? o sa full-time tiko na San Francisco Airport iyo ndo dhakapatunga na obi bukitunga na travel agency as a private consultant meo abe bukitunga ki na nanogo na ina kilebunga na nanogo obe bukitunga na nando imbole na itoke imbole te lelebu era they're comfortable and another was and another vinga and another was Tēnā saranga. that sense of belonging
kasaranga na una no kundo bibi bukitu ngaki na bir na nanda na wekanda na toke. Totoka. Dina todo ako na ni wasi angori ni bunga bikanda dina nda sama itu na bono lebu bango ya senga ni bakan inda bakanga takana nanda bosa minda vital noas inda duam bekana kaenda via kilana bakata taro itu ni tau via o se ngole mantanga o bangole mantanga bakalile na nondor vital no o dobe maliwai ko benga vital nga bakalebu bakatanga kini bal ni lotu vera na tonga na samo gaindo na kango ke to sando ngoro etiko na tau ke se na ngoni viti se na matapu bale me viti ke to samiti kongo ni o ira na tonga na Samoa ni ra lotu ra baka yanga taka sartunga na non rabosa ni rabosa be ira na lalai baka talanga kino ira mai Mexico na Spanish ra baka yanga taka sartunga na non rabosa sando tale indina koia ndo talanga na au baka dina taka undo bataki ke menina ka ni wasia mayongori na buku ni non baka yanga taka na non rabosa ka waka me matata kina na tō dhoko na nonda benga rabi. Ia, ni sami dhaka tiko na rarani wankabuka. Roni tal no takamanda na nomuni dhaka ni mai adha waka dhava i na rarani wankabuka. Vina ka vale usara maramanita. Awa nanongu tuku baka dhaka awa sendo dhaka tunga mai na tambana ni wankabuka mai na mai viti. Au teko dhaka mai na tambana ni travel agent. Kau tokia na bono ni rarani wankabuka mai nandi. Au pinka rabi sara tokia na ntona ngona balabu ni beri ni mwele mai Amerika. Au nangono lago mai kina Amerika. Se tunga be au na that passion of working in the airline industry. Aunque na numa mo ngole mai Amerika mo mai tomana tinga na no gubenga rabi ena tambana ni wankabuka. Kau baka penjebena kino bakalebu wana turanga ni tanta labu tinga bi ona katumba. Meu baka yang ataka tinga kina na isoli ngai ko isoli mai biau. Kero saya tu mai Amerika o satu kuno tinga bi na marama na wati go yau. Mona taka ngake baka sebena buno ndor tikini Amerika. Na ngangandre tiku be yo mo taka ngana rarani wankabuka. Baleta ondo talita kana na vinga rabi mo garabira na leweni banua. Aunque iba ni benaki na bakalebu wana turanga na mbula ni na watingu na nona ndo sele tu be ona ngalala. Me ulako tu mo travel tu na ndo na balabu na sa mai nangona mai rao kina na nero wala taka ya Amerika na rono ndo lutini kaziwa. Matainga ni banua au bita kina no ko wala kere ni taka ina banua ina Hallmark Aviation. Ana pone usa taka kina go teka buti ko mena rono ndo lutini kaziwa. Aunque iba ni benaki kina na kena toso tinga na boleh ni rabi au apply nga bakan tua rato re tanga na nongoi boleh tuku ni taka senga tani bakatara tutu na rato sangir mai au interview au lak o ka bana kena vitro au ba ni ni sabakan doni star na mo sale ti te ko taka mana rono doro tini kaviwa me da wani kena hit mana covid ke mami ringdandan senga ni ke mami vazengu na taka lako tinga Lako tungan ke mami sao ke mami bakati ngui ke mami so mitungan dini ke mami zengo ke mami so mitungan santo tani ngana maten te Amerika yo babu ni bina kina ko ya ko ngesole tunga me bia una ngangandre me o zaka tinga kina na rarani wanga buka kero sa me kero tu Santa Rosa eu travel tinga commute tinga na no lako tu Santa Rosa na no lako tu na rarani wanga buka Santo lepo na ngauna santo bakata ringo na maramana tiko sa sama mante ko via la ketinga kina rai bambalabu wonton basi balabu o sanke kono bi ko kila o kenda o ya bi it's a half of a seven na no gundo talita ko mo bingara mo ngara bir na leni bono ito ke se te kabuti nga wira rakile ya mai biti an yundo bingara ko na bingara bitunga na mata mama rau kena ela kumai serangana no buni long kena paka monto paka dana tu menongu sorni kau kena no bingarabi berna we kangu kira tomato stengani kilase dava ni rala ko na kaunte ni no kudaka kana airport au
ona matan ren tunga vila. Koe kong kento tali taka tukina nongo zaka. I think it's just a passion, the excitement within me. Ni ento la ko mai new ready na nongo itoka ni ke na leni wanua itoke. Ento tumpu saranga mai na nongo bulanga ni nongo ko zabuta tukana wasa bakabalangi, the sense of belonging. I think the bond. Koe ko me zabuti ko mengo au mai tobi mate na COVID, au davo, au nduri tale mai wa wamboleo tale na kalo lako tale, lako nungu bola kere. Arto sa wako ta mai bionda na separation, voluntary separation, baleta ni santende, na nungu mai dengu tiko. Arto tuko nango nanga kia muni bia join tale mai kini, join tale mai. O sambula vinaka, au rejoin tale na 2020, me azawa tiko mengo. Totoka. Wawan di bena ketikina. Makali bung baleta ni bono akenta ni bono bingkara bitku kina. Engan rebi sarang akina. Endua me tauke. Baleta ni nonda na wangka buko bingkara bikina. It's our home airline. Dua nangau nantinte na nongo sanga politiko mai mo zaka ya na nonto to wanga buka ke ang iba ni binaka balebu nirito nge consider taka na nongo expression of interest orto na nongo boso baka nirito may bityo mo may bingkara bitiko na tambanan ni buka ni Fiji Airways as a ground handlers in San Francisco. Au travel tiko e na vei singa, gosa me kito lako tika na lo monitor na singa, e singa bakandoni bakazo wada, baleta ni umaro taka na nongo binga rabi, ningono wada tuni kina na mo, na wawale ni zaka, ningono ngo rezira kina na luni bono mo ngaravira, wakata li sili bionda na koko. Me waka me dotale na energy, e sile tale me via mo binga rabi, ia au wakila kina na kalongate, na nongo mbole ni mata wawale, kero wakila wakapiotini, lewu na ngona nindo disruption na wanga buka kenda kila ramai le owa lewu ralaku mai na beiba no na kaibiti ramai tau ti San Francisco kila isor na barong ti mai iso na wekangu so sin kila ondo ko ti ramai vale me ramai wawa tu me re zawa na non wanga buka tal kebaka e abole ka tuna nero au sini reida na ya wani bono kero kina auto drive te kira mai kina nonra gutu ono na pis vio na pis era mai mo de o mengara kiro mengara bi rei vale rakana ale stale mera le kek sta katala nonra wanga buka taram ia au baka au wili katia me baka mo source of blessing to the public se mo source of blessing bera na wekangu era sini wekangu era no gitokan au maro ta katuna no mengara lele brando tarnyau ke mundo o kente meri kan ko naila bona na travel na commit bango rendendre e angori ndo na tikina yo veau na ka au kila na kambe ka sa ka vivio kina na kalo me o venga rabi vera na leni bono ibiti lele that we put our shoes in other people's shoes, especially indigenous pigeons. The recommendation bono era bulan kina era ngandre bambe ni lele mandanga na feedback otora ni review mandanga ni duritu dara lakumai waka na matan na bele ada kina mata ko ni reza ngandi waka ngai ali marau wakandua sauri ko ya baka ngendo blestek tu kina na ilong na no mo garabi ra untuk sangasar nga mo tarang se mo akomoditaka na zabay rebenaka ko saranga ni ta nanti na ni kunyo mo ni baka madala ta to kana yaw ni bono kero tikina au sangasar ni Ria wes sangasar ni reza na yaw ni bono me avata ota kana no quality mo living garab o ko saranga ya na bono totoka na nonta na yalo ni bin garab tik bikianda menta bin garab tik na bir na nonta itu okay ya eu bakila ni ratalita kali ma feedback odo tarama bir ya ratalita kana pula ni no bin garab ya osin labeti o kina o labeti tingana kalo beleta ni ko nga sile tik bikianda na yalo binak totoka. Wena ka bakalebu nei tau au marota ka bakalebu ni o ni wa siangori baleta ni au kilavi naka saranga na vanua ni ngoli tu me kina na beka ni wa seti ko mengori na vinga rabi bekenda na itoke vakambimbi na nonda wakanga takati na nonda bosa na viva no ke denda la ko kina enda sana postunga vavalangi ia
Tali, endo tani na kanida na may baka nga takatiko na nonto bosa na vingarabing. Endo na kau baka ando bata kina ke menina ita o ya na kila ni ndo na bono e saka divi kenda kina na kalo. Sinrao ni ndua na baka dala. Se mani baka dava na bono o lako kina ona li dhau iri tale mai ona mai beauty ko ngai na vanua ngai nona i tuba me mai vakandambiri ko kina. Bale tau kila vinak serangana bono ni ngoli tumi kina gori ya talenga na kai ndau ngeti au tu ena visinga to soi au tu ena visinga na kena mai rongo tiko na nonda tō wata ngo na radio mbulando wata. Ondo kila ni so mbeka na tu na kila na wakasama na dhava mbeka e dhaka tuki ngo, dhava mi bos, dami ndu tiki nonda tō wata bango. So na ngona ndo lako me viana ya loya, na kanga ndo waka ungeti au tuki na waka ndeita ki au tuki na new kila ngo na vano mbiti au kina na kalo. Seanga ni ndua, o iau mandanga waka tiki au, o seanga ni roni na waka dhalana no na ituba ke waka ngo na vano e sa vi mbiti au kina. Koia nei tau wakawini venaka wakaleu na nomini mai wasi e tiko ngori au sa kere manro toki sombu mai mbale toki to tiko sombu ni rango na vuna ngo au atiko me dhaki ngori na madhau tiko ngango dona bongi na madhau ngo ale rithan dona biwa tini nei ta au ndo na noma tu iliu ni sau leilai na nomundo sau ni vale mai dhaki ngori na rente au ngele rithan tiko senga e toto bata saranga nei ta Toto bata saranga na rent mai dhaki ngori kina Sony Valley rango koia o sa baka masu tiki mraun roto ki sompo mai. Iyo, saya sarto nga din dona kia nanrenre sin dona kia na langai bala te ili undando ki latu unda to ki na vanua e soli lai sombu Iyo. Iyo, do tal na vital noia. Au bia wasi tal ngai ani nei tana na madha tu ngango e la sa via bala tani ki to vital no tiko dona bongi le via saya de vale ki to li vital no tiko na do nungu ngone le nungu uluma tua. Do tiko na me nona I tokani waka me sando lako tika ni waka wasa mai vale na ngoni tiko talanga ni tu sema ni vewe kani ia roa vuli wata mai lako tiko na vital no ni andua roali talada I na airport tianga indua tale na ngane me lubengu tiko akele mai nambongi o tinga sa lako na vital no saro basarangorau man we just love it when Chavesa is there he's so helpful Amango kemro tal no tak tiko ngutoranga nita o nei tasaranga ngor kiro na vital no na singa warumbu kango koe au wakan dina taka kina ni sa roli vital no taka tiko na ngone leongo na totoka ni venga ravi nei Chavesa sa tuku na tiko indona kai naka wakalevo nei tau kilani na so erna loma taru taka tu atalinga na usu tu levu ni porokaramongo na mai na velonga niwe menda to be wakararama taki tiko Ve wakongeti verna nonda to kilani sali o sar laka mingo sara green card mai lako mai sara mai ni volatar ni daka itu kilani wakanana numbeka na bunga weekend da lako mai da sami caregiver ia kongone ana usutu ni programo me waka rambai lewu takana rai me da kilatiko na ngole mai da saya da mingo Amerika e rambai lewu na lewu ni opportunities e tungo na pono ni daka na longa ni e tungo koe au suretika mni kena kau kere moni waka mavala taka manda e rawa ni kamande ndu saya da mai sa tiko ngo sa tura rau tiko na nona social security number nona i volatar ni daka via li waka le fomu yani na kambanyo ni daka tiki na ngornita dhambeaka na matai ni kalao me na dhabuta yani koea kena vekai so me wakaruta ki koea yani kina Pela ka vale bunai tan dos ranga na tarobina kangori eu bia viva karara matinga ve kianda na toki na bono ko Amerika lele bu ve kianda da kola mabiti o kianda da na patanga ni ngandino na buli kena ve ka kianda buliva e tiko saraida ki kena no da experience ni da kavaka mabiti ve ki to manda na tabani da kavaka na rarani wangu ke San Francisco e tiko na kia waka niwea apply mai
senga sarangan ni rendre rawa sarangan na nomu ni vale for mga online ren ni bita au ren bita be maramana na link me ren bita na nona bata mo ni click nga kya ni vale wen nga kila kenta sa tamata wili to doko ndo taka may biti ko sa ren wili ka na babas lagi i kompita nga kya nung personal details kya no mo qualification everything na kaundo tali taka kina na kampanye taka kina very responsive totolo na nonor to jiri tiki munyani vida na referral au sa refer takiro tira sali taka bakila ya 19 yang tu inonda yang tu ya nangona iko koya naita na ngoni salangani ke baka ke munye biya may vito mani na taka na airport lebu sarangana na opportunity na to na airport mo tuko na taka so binaka sindo na taka ina airport me ros nga wul nan dola lako sombu sa lako tay ngonan ko kay tiko na tamata taka na airport kay tiko na ni mami union cuando tosa dak na isaw na be ambaki au encourage tagi kenda menda tobole amanda mo be kenda manda na taka binaka may biti na buno taka na bi tampani taka mga so be kenda da diploma so be kenda da degree mana USP nangona iko na apply me na airport totolo na nomutara na be position so super managerial position ena buno ni taka na airport baleta na quality ni bili tiko be kenda na kaibiti en duata kena passion ni taka tiko be kenda nangona boka rawa kina oira na veli takin doni bingarabi ena bono ni taka ena raranyo anga buka totolo serangana no kamba taka ni kamba ni value takin ni bingarabi ena bono ni taka era rosara iko na link nga wakalewe nga na link nangona nga kindi value kina na link ya rawnyo ni imbita na yangu ni urifu take kemni ena bono yan baleta ni ena senga talen ni rawan ni anasakatali ni lebu na kena na background check na reference au sara ni reference taki kimuninga ni betangane dango kena no contact number au sana siliti ko be maramanita sanga ni ko ngana bonwa au stakeholders tiko na tampan nindo bili wheelchair tiko erto na tambana korto taranga menang bekir to bitay na orto na baggage team tiko orto na bono ni takakira ni rongo da ya sa rosa bul katol ng dola rosa bul ka ng dola dona yawa oi kung kailangan no mo yawa o part time may na lave bag ke o saka may kaya ba na yawa o lita ka ba na yawa ng bili wheelchair o lita ka ba may na yawa na check in saan ko na bata no mo yawa ng dona lamanin dona o nasa ni ba kilanawa laman ito na mataw, basta ko nung basa nga na yawa, pero na mataw, wala sa na yawa, we mataro, sa handa bito ka na ronondol mataw, tartartol nondol. Au bebi balang kangati kanda, pambili be kanda na tamatangone, kanda na datamba batan, taka batan may biti, so we kanda da siyang bulong-bulong sartunga, vinakatuna bakasama, nanomu tiko na nomu kazi ko na bono mo le vinga rabikina enta na senga ni reni kia giba to doko tiko na bono iko na fit in kino iko na bakila ni na fit in well na bono nomu vinga rabi gena kena bono serangango ya Amerika ya serangango dona viva kaungeti o viva kaungeti kenda kina na kaibiti Amerika na renunga bo kito beli bitu tambeng ana kaibiti kito tiko kina sang sarnisibia na rosa nga bulu na wili kaibiti ya ove bayalang kang katekyan na kaibiti klik nga mena link ya kebe bangkarana join may na taka na airport tonagay Torayan, Bautian na tikina na kabinis nga binahan
ikua. Totoka bakoti. Oti ni robital nongo sana ge mbiu toka ni na link, mbiu talangani no namba ni telefoni o turanga nei ta, moni ge be tartarwa e na buku ni dhaka sa tiko na ibol ni dhaka senga ni ndua na ulumbali senga ni ndondonu min dua tiko na ulumbali. O sa wase toka ni baka vida na nonda to bata batongo ni ndona kabina kongo kento baka me senge vobi kento to ia o ira na Tonga na Samoa na Filipino e rambini ke bakandu kele mira rani wanga buka wangi reidire kia e rambini en dua tika na buna e rasabi muri e nikina na li dhaka ira rani wanga buka ke na vi kambani ne wanga buka e tungo baleta ni o kento tungo to bata sartunga kento lako mi viti to lako mi Amerika and we love to travel go en dua na ngoni sala e rauni na rau kina na nonda tu beto se aki ke baka au saba ondo bango nita na vi matapu vale kede, ke baka indua bikem do e sa baka i bola tarni dhaka me li dhaka na rarani wangabuka sendua na kambani ni wangabuka dua mantanga beleta dona kartu bikitu ibal ni lotur tu libu tiko na Tonga Tonga Samoa tu sangai rambini Tonga Samoa ngora dhaka tiko na San Francisco Airport libu dhaka tiko na United Delta sarangai indo tiko na tiko mayoira ke baka mantanga iko li part time iko dhaka nga part time just enough hours ngona kair tutuko na you work enough hours me raoni ko maru taka tiko na benefits ya na nomo na vivu kaya kitiko senga niyo na soma indo na ka sio soma nga na tax ke baka ngai soma tiko ke baka indo mbeka berto na ngone buka o tata ke nana same benefits wata ke ko ka dhaka tiko senga niyo na soma kina indo na ka ko ya nita au kemni tiko na Hallmark Hallmark is like a third party, Yeah, Grand Handles. Makani, terminal services maybe. Oh, na Hallmark, Totoka. Tiko talanga no mundo benefits vaya ni bebuka yake na sona kamba ni wangabuka? Tiko na benefits talanga. Totoka. Koe auni taka ni kiro sararani na ve bakungeti ani vikemni na ve matavu vale kede vikenda to ni toki to samitinko Amerika. Dua verto na ngwane. Mili dhaka ina rarani wangabuka se na kambani ni wangabuka na rau na kambani ni wangabuka e rabi buka ya kitingo e na wano Amerika ka tiko talangana kenri sema yani wakana United sema ina Fiji Airways koe arani ko buka viti wakatalanga kina na Southwest mai tobo lea wakalila ina nongu ngone leo nita ina Southwest ange tuko no koe ni tu supervisor koe Filipino. Tu no koe biau, koe buka ngai viti e $8,000 soma. Iyo, gana todo. $8,000 soma la koe viti. Kianta tungo tu nangai maru takatuna nonda tu bebuka aki. Ke rau sa beba kungeti tiko yani na beba kaningo. We kiomni kede sarna matabu vale. I tau kei, sa tiko indo na ngoane, sa rawa ni le dhaka. Mbaki tini kawalunga, le part-time tu ina rarani wangabuka, nge le lako tiko na vuli, tos tiko na vuli, Mea bakar, tu sa dhaka vitingo na Tonga, na Samoa, na Filipino, o katali tinga kinango ira na India, So talinga na India, sa dari dir, sa dhaka toke na rarani wangabuka, Sa graduate o tinga mena high school, iko sa roni dhaka sarngai ka, sa roni apa ya. Totoka. Ndona wano wabuka kina ndona turanga ni India. O reide koea, o teo, wani wataruin koe sartu. Nio irango ndo dhaka ne tae. Era ndo dhaka ngai, whatever opportunities era reida, they just go for it. Na turanga ngo sangitu no koe wuli tiko, sa waka matabu wali tiko, tuko no koe eu full-time student, yo koe mai part-time tiko ngai na rarani wangabuka, tiko saranga koe na Hallmark, dhaka tiko na Hallmark. Sambu kila toka bakalili na Hallmark, balete rtua leo vida ka kitundu vital noa rua na biotini ni India ro green card talinga mai, ro ame dhaka tali tunga na Hallmark. Kona ea na bono sange me rongo dhakina na Hallmark. Koe ea, ke wakai tiko no muni waka tataru, ninge be tartar mai, o tine robe tal nongo, o tina nonda porokaramo ina kawini kuasa na biu ani na link, ka tuko na tiko mai ngo turanga nei ta, rau sare, ambalet kim ni sana roni wakai anga taki koenga as a reference,
Nangai mbiu talangani na namba ni telefoni ke wakaningan draba na vivu ke na buku ni wakaleo fomu sana wambuta sana ke wakamandanga i selomoloma roi tiko nei ta ioia usana tuku naningo sa tu wakara o nei ta mena buke ke muni Vinaka vale nei ta ando tala kau ni vewa sea berni mai dava nondoro vital no na ka vinikua Aso be babi ni binang abali besar ni tanah nangono ni selia mo bewa sekir na kami ni singi binang ni kuah au be viva kong gitu tali be kian dana abe ki ni na lubi ki mami ki ni sanga graduate mai na high school ni wawati komuni la kona university level ki ni sa raw sarangan ni ni apply mai we ki ni nangole mai viti ni mai tiko wawati koram dengan ni mai contract 6 months tu lewat dengan Amerika go biar olak ngamai kata kaya lewat anak pelaku resign nggak bakal binaka lako ya usah siletan bikin ni na nabi bakal geti ninggai bitar tarmai ki bakal ni biar mai kata na hal makabisi na singunan ko Totoka. Tau tangi sa rau sartungango na bibuka aki mai part-time tu mantangai na rarani wanga buka ngai na kai totoka kino kendo tu irango ni senga ni veawa ki tulu na rarani wanga buka roto tokango na San Jose talanga sa International tiko na San Francisco International sangai tiko na Oakland Airport. Rotona le tolu na airport ngo na rarani wanga buka ngo roto bole kati sartunga koea ke robe bakonge te tali tuka ni kina na veo kaniongo and veo longa niu and kavini kua lebu tu na veo longa niu dona longa niu ke roma veo se taka tuka niongo ka ke roba ka iya ke roba ka nui ni raunio ni na tora waka sama taka ngeli taka na veka ke robe veo se taka ani and kavini kua chove sanangara se toranga ni na madu Nada maki, ni boso tiau. Nada maki koro. Vinaka wakalebu nei tā, ke wakai tūtale sona kau, ni vinakata me wasei mai we era na nonda, na nonda tō bata. Ngona nonda tō bata, nei tā au ni taka ni na numa tiko ea. Ni tiko na rara ni wanga bukandona singa, o ni vinakata me o ni we wasei mai. Ninguém se mga mais dola sartunga. Vinaka wakalebu wakandui ni vinaka tiko ane vekimun rau na vewatini. And yakavi vinaka ni kua. Mina Veilonga New and a Radio Bulundo Vata San Francisco. Make out the Kanda Vata Mai.